Kigomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria a ndini itiganĩte gĩcigo-inĩ gĩa Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado, ndũmĩrĩri ya thayũ na kũrũmia ũrata nĩyo ĩkĩrĩirwo. Kĩgomano gĩkĩ nĩ gĩũkĩrĩire ndini iria irahĩtithia arũmĩrĩri na njĩra ya kũnyita mbaru ngwatanĩro imwe cia kĩũteti, makiuga kanitha ũbatiĩ kuonereria mũingĩ bata wa gũtĩa mĩrũgamo ĩtiganĩte. Watu walinde undugu pamoja na siasa, pamoja na mambo mengi tutakaofanya ili kuboresha nchi yetu. Tukumbuke ya kwamba sisi ni ndugu. Imechukua miaka mingi kutoka wakati ambapo tuliponyagua uhuru kujenga nchi ifike mahali ambapo imefika, na tutaki wakati huu wa siasa tuweze kuharibu maendeleo ambayo tumeyapata. Ritana rĩrĩ rĩũkĩte ciumia igĩrĩ kuma komishoni ya gũthingatithia thayũ NCIC yatĩtĩrithia ateti arĩa megũcambicũra thayũ nĩ megũtacũkĩrio makinya ma kĩwatho rĩrĩa Kenya makĩũrio metheme ateti a mũhĩrĩga ũcio. Natoa wito kwa wachungaji kila mahali ya kwamba tusiengemee milengo ya kisiasa. Tuelewe ya kwamba mchungaji kazi yake ni kusimama katikati ili ya kwamba kuhakikisha kwamba kuna amani pande zote. Na pamoja na wachungaji hawa tutaendelea kushikanisha watu wetu wa Kajiado County wawe kitu kimoja. Tusiangalie mambo mengi yale yanifanyika, lakini tuone kama wewe, kama ni Mkamba, kama ni Masai, kama ni Kikuyu, kama ni kabila yoyote ambaye anaishi hapa Kajiado, umuhimu ni kukaa pamoja. Gũkĩrĩ ũguo ateti nĩ morĩtio matĩe maumĩrĩra ma ithurano na igũrũ rĩa mothe mahe kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC kanya ga kũruta wĩra wayo. For without peace there can never be development. So uza sera zako, Sakuda auze sera zake, na wacha wananchi hawa waweze kuchagua ule kiongozi ambao wanaona sera yake ni ya kupeleka nchi mbele. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.